Gasa, itibiyag. Day, apay ngay Linda, tanablak ayan ka manan. Sapay dua amatam. Madlaw ayan nana. Ay katuan na. Uray pa'y ag sunglasses ka. Madlaw lata, talimtag dagiti matam. Ay, bayan nyo lata nana. Di yun dildilawan. Diniswan na ka manan ayan nila kay Mau. Inapak ngamin nana. Basol ko matlaan. Ay, sana rumbang asaktan na ka. Napan ka kuma nagreklamo Naumadansan kanyak ije pulis, nana. Saan da ko na kayat nga asikasuan? Apay ngay. Basol ko may ngamin, nana. Uray dangranak nila kay ko, no dumawat iti pamakawan. Pakawanak mat adagos. Ang saktan naktumat lang. Siya pa'y nagaduday talakom alining taamay. Sapay ko maata malakok aming dagitoy, nana. Isursur ko no jak malako dito'y palingki. Emer, urahin na kamudyag laklako iti mais. Ayan na. Ada ijay gate ti pagadalan tayo. Kaya't nasumrag. Ang sana pinastrik jay guard. Kapinanom ka di. Ko? Iso ka di tinanang mo? Ha? Nanang mo niya. Apay asaan ka makatagari. Ay, mapana ko. Panawan kan dito. Kunam, teacher ni nanang mo. Aglaklako lang gaya may iti mais. Nagloko ka, Emer. Pilpilitak di security guard apastrakan nak di tapagadalan nyo. Ngam tanak mat anak ko. Kunak mat ajak aglako di taunag. Iyawat ko laang dayto allowance mo. Maipalit nga ro ti sumrag. Apay nga ipilit yo. Ay na, saan kan nga agungat anak ko. Adto iti allowance mo. Duagasot dayta. Pinaglakwak iti insursur ko amais. Yung kayon. Wen, mapanakon. Taado pa iti isursur ko amais. Ala amon dayto may sa asopot amais. Tanaimbagla ameriendaan nyo kadagiti gagayim mo. Diyak kayat. Pumano kayan. Sige nga rod anak ko. Mapanak aglakon. Agan-anat ka, ha? Inyawatan na kamot iti kwarta da jaglaklako iti mais. Anya iti problema. Ha? Anya ko man nyawatan na iti kwarta. Kasano? Paglibak ang pailaan nga nanang mo da apakat. Win, nanang ko. Anya ko maita. Aminan mo't lagayam. Ibain mon samot tinam. Aglisi ka man dito pagnak. Agdamdamag aklaan. Makaungit kan. Ibain mo nga aglaklako lang ni nanang mo iti mais. Emer, sa dino tayo ni nanang mo. Apay damagan yung kunyak. Yung kay biro ka na. Maditi pa nagsunsungot mo Nabortak kay manin. Anya manin ti kaya tiyo. Kwarta, ang igatan nyo iti arak. Oy, anak ka lang. Mapapagsawan ng iti kasta. Saan akong nga ubing tatang? Amo kong ti madingar aramidam. Nita. Sige, padasin na kadangran. Tas siya ako ti magdanog ka. Napigpig sa kami ti siga. Diya kon ipalubos basta dangrandak. Ala, si daumon day taprito akar ni anabati ni tatang mo. Apay nga mintay, lutlutan nyo pa lang iti kanan na dadya ataw nanang. Ay na anak ko, saan ka kumamot akas ta iti amam? Pinanawan na tayo diin sukat na tayo iti sa balya pamilya. Ita, nagsubli, inawat yumat. Anak, amam latta day chay. Uray pa'y, isuntumot lang kanayon na kadangran. Diyak ka day talakay, kagurgurak. Ala, mangan kakit din anak ko. Madamdama akton. Uray din akon ibatyan iti sidaa. Umanayon jay kape, asidaa. Punakmat kan ka nga awan kwarta. Taintad ko kin ni Emer. Ikanak uno saan? Saan nakadi asaktan Ikanak nga rod iti kwarta uno saan? Kasyan nakadi Awan ti mariknak uray basit akaasikan ka. Sika a babae.
Apay akastoy nararamidam kanya. Patasang timapan agrik lang. Saan lang dahil tayo maghanap? Pagdarag dahil tayo sugin mo. Kahit mo? Gusto nila kay. Kasya na. O may ka man na nagreklamo? Gaputa dinangran na kanila kay mo. Wan, ma'am. Dandaning amin dyakon makakita. Ipa-medico legal ka manan. Ipan ka iti police station. Ngam no ay aywan na kamanan nila kay mo. Agsubli ka manan kan kwa na. Saan itan, ma'am? Ay, mataktak kami mat as social worker no kasta. Saan la asikat as asikaswan mi? Ado kayo ababae a makapadpadas iti kastoy. Agyaman ako na, ma'am. Tada kayo la tamang tultulong kanya. Ala, interviewin ka manan, noan niya tinapasama. Baya, tiisam mo ita, Linda. Wala na. Naipaibos ko nga min dagiti lakok a mais. Ay, wan nga raw. Agawid ka nga rodan. Inak pa'y idagas da ito allowance ni Emer iji eskwelaan da, nana. Ay, wan gayam. Nadamag ka wasanan nga gawawid iji balayaw nila kay mo. Saanan, nana? Simurot sa manan iji babae na. Ay, isumot lagayam nga awan ti black ay mo ita. Awanin ti mangdangran kanyak, nana. Nasayat mo. Nusanan nga agawawid ijay balayaw. Tasaksaktan na kamutlaan. Total, agbiag kayo matkin ni Emer, uray awan ti asawam. Ay, talaga asakit ti ulok da yung asawak, nana. O sige, panawan kayo pa'y nga rod, nana. Rabiin, anak ko. Maturukan. Aramidak pa lang ti assignment ko, nanang. Sapay ko mata makalpas ka iti panagadal mo. Tapno na pintas to ti masakbayam. Ha? Ni, anya day chay. Linda! Ni tatang mo. Kunak man nung saan nga agsubli dahil ta. Ngamapay nga damanin, nanang. Linda! Kasyanak mo ta. Di mo luklukatan tiri daw, nanang. Pumanaw tumutla dahil ta. Ang mga nudangran na ka manan. Linda! Amo ka mang na. Lukot na! Ay, kaasimot ni tatang mo. Di mo mapanluklukatan, nanang eh. Lukan na ako natiri daw, Linda. Mataya ko. Tatang mulat na, anak. Barang agbalbaliwan. Sige tayo naklukatan ti ritaw. Tulungak ni tatang mo. Dahil, Linda. Apay asaan ka naglaklako iti manungal daw. Impan ko ngamin iti ospital nila kay kunana. Inoperaan da. Idi nagsakit, nagsublikan ka. Makitam la ko matila na idi nagsaksakit, nana. Kuna ni Emer, abaybay angkon. Maasyanak mat ngamin. Ay, sika talaga. Napanak nagsolicit ka dagiti politiko iti pinagbayad ko iti operasyon na. Nasken nga agla ko, Tapno adda igatang na iti agas na. Alalakay, mangan kan tapno pumigsa ka. Lugaw? Kasano nga pumigsak no kastati ipakan mo kanya, ha? Diyan nga min naglakwak. Imanay lang nga allowance ti anak mo. Kasta? Apay ngay at tinipay mo matanti ka ng alugaw. Awan serbi mga asawa. Jemot na imas na ipakan mo kanya, Saan alugaw? Linda! Jalanak man itinanong. Makainin mo ba? Shhh! Uy! Linda! Linda! Awan ni nanang, napanaglakaw. Adda ka matlagam di timer. Jalanak man itinanong. Sikat yung may mga ala. Napigsa ka pa lang. Nasakit nga ro ti operasyon ko. Kaba alam to ba iti tumakder? Sadot mo lang.
Unay ka ti panagsasaw mo ni Mer. Apay, anya ti kayat mo? Nung nasayaat ka nga ama, nasayaatak kumamot kin ka. Ngam gapo takas ta ti pakpakitam kada kami kininanang. Awanan, awan tinamnamamon na nasayaat nga ipakitak kin ka. Nasayaat mo tay may nakamili na kwan iti mais dito'y opisina, Linda. Jak ila ko day kada kayo, ma'am. Libre day ta. Gaputada kayo timang tultulong kanya. Anya libre. Ammo mitirigat mo. Isuabayadan mi. Kasano ang makapagyaman na kada kayo, ma'am? Apay kumangay nga agyaman ka. Katrabaho mi ti tumulong. Agyaman ako unay, ma'am. Wen, awan ang yaman na. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, ma'am. Agpapaimbag pailaang nilakay ko iti operasyon na. Ha? Naoperaan nila kay mo? Wan, ma'am. Isong ati ginasgastusak. Aging gaita. Agag-agas pailaang. Naoperaan mat gayam. Ngam apay nakitak nga gininom. Anya? Wen, ijay video kyan. Nalabsak nga gininom. Ay, kagat-gatang ko lang iti agas na. Sapay nagnina. Agin inuman gaya man iti arak. Ay, di nakman kusi-kusilapan sika. Napan ka man gaya man naginom. Sapay nakita da kadagiti taga social worker amang tultulong kanya. Anya ko ba? Awan bibiyang ko dita. Agtumtumar ka iti agas. Ita, aginom ka? Kwarta man. Saan ka nga ikan? Naa. Kasta gayap. Kalpasan at tinultulungan ka. Kasto iti pasagrap mo kanya. Sige! Patakon na day tati pagragsakam. Nauma akon ngagbibiyag. Tapuro tuok kan rigat ti papay mo kanya. Ay, Linda. Apay nga'y tamul-muleng-leng ang mutlatan day talakom ama ace. Ha? Kuwang amin nana. Adamang mga kung agar-arasaas. Anya? Ay, anya ti pagpaganda nga'y. Naduma-duma mat nana. Ay, anyan di mapaspasamakan ka balasan ka. Diyak makaturturong. Diyak pa'y makapangpangan. Pinanawan na kami manin nila kay ko. At damanan simurutan na sa bali a babae. Ay talaga dayjay nga asawam. Sana sumardang babae. Inala na pa'y dagiti alikaman medyo balay. Awanan na na. Diyakon kaya tiyagbayag. Oy, Imer, ninanang mon samot tinjag sala-sala. Ken agkanta-kanta ijay ting nga ti kalsada. Ingka anawan. Anya ko mati bibiyang ko. Agmauyong ninanang mo. Oy, umadayo ko man. Ha? Di nakman singaan nga agbasbasa iti libro. Ipan mo na ijay mental hospital ninanang mo. Tapno maagasan. Ha? Bugan kan! Ma'am, mabalin ka day at tulungan niyo ni Linda. Tapay manang. Anya tinapasamakan ko na. Ay, napukaw nan siyang tilimbong ti panunot na. Gapu iti aduariga tapagdaldalanan na. Anya, isumat lagayam asaanan nga umay diti opisina mi. Nung amin ikan mi iti taraon na. Agbarsak mo't no asit ganmay. Ay, kaasimot ni Linda. Awan ka di ti anak na. High school pa ilang di anak na. Ang dinanog na ti classmate na. Pimanawan. Katawanan ti makaamaw no sa dino ti ayan na. Alabay anyo manang. Ta i-coordinate ko dito'y office kin ni Mayor iti panagpagas na. Ay, wan man, ma'am. Awan sa bali ang makatulong kan ko na. No saan ada kayaw. Nasaya at ni Linda.
Saan na lang amin ang nabailan dagiti problema na. Sa anak ngag mauyang! Pangipanan nyo kanya! Da kayo ti ang mauyang! Ta nagpapangit kayo! Ha? Oh, kitain nyo ah! Agsalak man kita. Aha! La 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 la. Oh, naglaingak na agsala niya. Oh, buyaan da. Ha? Hoy! Sila! Apa yung kita-kita anak? Ay, Linda. Oh, ma'am. Buyaan nak ngagsala. Oh. Be! Mabigbig nakpayla kayham, Linda. Adda asawa mo, ma'am. Agbirok ta. Kayat na. Be! Ay, ipaagas da ka. Tapno agsubli ti limbong ti panunot mo. Kat makalako ka manan. Apa nga ipaagas na? Awan mo't sakit ko. Sika at aguyong. Sa anak mo't nga guyong. Alatang lenyo ana imbag. Orayon tayo di ambulansya a pangiluganan tayo kankwana. Ipatanda! Sa anak nga mauyong. Da kayo at agmauyong. Be! Kumusta nga ni Linda, madam? Adda pay laang ije mental hospital, manang. Adda ka di pa'y namnaman na amaimbagan. Apay kit din nga awan. Adda matagas at umtumaran na. Ay, sa pa'y la kumangarod. Tagimbagan iti kabitan a panawan. Takaasimag. Mabalin mo ti agawid, Linda. Inaprobaranan ti doktor ang makarwarkan dito ospital. Ay, Oo, apay nga agsennaay ka. Rumbeng lang nga agragsak ka. Tamabalin ka manan nga aglako. sandak ko man nga impaagas, ma. Apay nga'y, akas tati sa om. Binaybay andak ko malatan itilubong ko. Ta itilubong ko, naragsaka. Mabalin ko ti agsala. Mabalin ko ti agkantan. Kan awan ti asawa amang dangran kanya. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.